apok at timan ti apong yun yung may makisarita kada kayo at tangabigatin. Pagpasensyaan nyo, dagit aglawlaw, kat ado, dagit tinaduma mga uni nga mang mangigyo. Dagit traktor, dagit ti manok, tara pa iti baboy, ay na, apo, aglalaok, ti mang mangigyo to, ay niya. Ngayon, pagpasensyaan nyo, taratiwar na apong yung away, dati kami away, kapsat, kita yung manok. Pagsaritaan tayo nga kat kaapok, dagiti na duma nga ugali, dagiti Ilocano, dagiti padak nga Ilocano, si kami gayam nga Ilocano. Nung sakapay na ti amin ako, nung kapay lang nga nakasubscribe, kinday ito nga YouTube channel tayo, ako ag-subscribe ka mo dun, ang nga mabain nga mang pindok di subscribe, namuha mo ti spell nga di subscribe, kita ang mitababa, dagi SU, B, dagi mo na so, pagkita dumo ditan, wang dituloy nan, mga mabay nga mga talmog dayta, pindutan mo tamaragsakan niya apong yo. Nga routine sa ganak nga inom nga ugali dagitil Ilocano, ngam tatta nga video tayo, talupay lang ti bagak, tap nga sumaron ng tumo nga video tayo, ti talo, ngam sakbay na ang rugyak, kahit ko lang nga ibagahan nyo ako gurgura, mo't ani apong yun, no, masaktang kayo, dagiti ibagak, tumo niya, ugali mo, dagiti Ilocano, so anyo nga kagurgura na apong tanto ka nga high blood. Mga kagurgura wen, lagdungag kayo. Ti umuna nga rod nga ugali dagiti Ilocano ka umuna. Umuna. Hanga may kadwa umuna. Ti umuna ka man nakigayem. Man nakagayem dagiti Ilocano friendly kami nya. Nga rod pa nga ibagak no apay yaman nakigayem dagiti Ilocano, kakayat ko pa nga yam amo kanyayo dati na imas nga makan dito ayan ni nga kailukwan. Datoy na nang isagana nak itikastoy. Ano daytoy? Nagimas. Nga ta umapal kayo nya. Dati ko at may sanga ka dagiti exotic food. Ti Ilocano na mamuti exotic food, i-search mo. Kada mo ang amo, nya? Exotic food, so dagiti sabsabali nga makan, dagiti na duma nga baryo ti bansa tayo nga Pilipinas, nya? Kitaan nyo. Nida ito'y, tinagan nyo dagito'y nga masidakot, abal, tinagan na dito'y ayan ni nga kailokwan. Dito Ilocos Sur, tinagan na dito'y ka abal sa lagubang, iti Tagalog na. Hindi kuha na dahil ito, mapang kami agala jay, igit karayan niya, mapang kami agala jay, tano lang tadati makan ni. Kitain nyo? Sa lagubang. Abal, lagay po nyo dahil tatano, may kayo dito Ilocos, so damago nyo nga si daon nyo, tanaimas. Nya? Naimas, dapat bogi na yung unyog na. Nga may kayo ito ramanan yung tungo niya. Agsubli tayo nga rodan, dati pagsasaritaan tayo tatan. Apaya nga man nakigayem dagiti Ilocano. Kastoy nya. No dati masapol dagiti Ilocano iti pada nga tao. Uray no di daam mo friend tinagan na. Friend dumamata man ti kastam. Friend buludo man ti kastam. Friend kastoy mo man. Nya friend amin nga ubot dagiti Ilocano no dati masapol dahil ti pada nga tao. Friend amin. So nga man nakigayem dagiti Ilocano nya. So nga na makikita kay Ilocano ta friend kuna na friendly dayta. Dati masapol na. So nga friend. Nga rod ti may kadwang nga ugali dagiti Ilocano. Handa nga maaksaya, handa nga naaksaya iti makan. Kastoy nga apaya nga naksi dagiti Ilocano ti makan nya. Tilutunda nga si daunda iti bigat. Di matidada, si daundan tumanin, ti malumon, taldawen nya. Natantuman ti matidada taldawen, si daundan tumanin, ti si daunda iti rabiin, ti sumat ti pangrabiidan. Natantuman no, ti matidada ti rabiin, alak isuntumanin ati pamigaton, kas jay dagiti Ilocano nya, kas jay kami nga kapatog dagiti makan, dito ayami nya, kami nga na aksaya dagiti makan dito ayan mi dapat ti manag nga kanan mi akapiduto mi pay tawang pa lang mo ti 5 minutes na kuna dapat dagiti daduma
Matinag ko madagigitsiryahan ka na ng ibagam. Ay, apo, kumita, kita ka pa ilaang mo, ay, taglawlaw na dati tao na tanuawan, alaka. Ay, 5 minutes pa lang, matawang mo lang, tamawang pa lang, tay germs na. Pinada tayo, ridag duman niya. Ang ulit na nga alapin ang dati, asa ko ito may ibagay may kalokin mag-udit at tangabigat. Ugali dagiti Ilocano. Narod. May kalokin maudit at tangabigat nga ugali dagiti Ilocano ka nagaga. Nagagat dagiti Ilocano. Nagagat kami nga Ilocano. Napayangan ako na nagagat dagiti Ilocano niya. Kastoy nga nga nagagat dagiti Ilocano. No masapol mo di may isa nga banag agpukaw. Napayang agpukaw damagam to dagiti nagdalos ta balay. Ikinagagaga da may bulong da amin nga may bulbulong. May bulong da amin nga masapol iti balay so nga kasjay iti kinagagaga dagiti Ilocano. Uray mo nga may bulong amin ay nakasyam apo. Igaro dagiti talong nga ugali dagiti Ilocano tatanga bigat nga i-share ko kada kayo. Mumununa man nakigayem. May kadwa. Napayan may kadwa na lipatak pa yung tabasa akon. Haan niya na aksaya iti makan. May katlo. Nagaget. Kita nyo, dagiti ugali, dagiti Ilocano. Na, dagiti Ilocano dita kagbuybuya, makarelate kayo. Basta, tayo nga Ilocano. Dagiti daduma nga talong, ugali, dagiti Ilocano. Abangan nyo, sumarunong video, kapsat. Nya apok. Urayin nyo, dagi may kadwan to nga video, dagi talon tupay nga ugali dagiti Ilocano no kaayo nga maamuan. Di garo tinakabuklan ti video tayo tatanga bigat ket sapay ta nakasursuro kayo nang kiniapong yon nga bakuton. Ket sapay ta may kang kayo iti background kadagiti Ilocano no dati plano yung agayat ti Ilocano ay na kita dagiti nga ugali dagiti Ilocano nagmamayat inya. Lano ang kapigarod nga nakasubscribe kini apong mo kini apo ag-subscribe kan kinag-comment kan di babam no nya dagiti kaya mo pay nga maamuan. Kaya mo pa itiro magsak, agibagakan niyo to braon niya apong niyo to obraon na niya. Lakay nga mabaing ha, ag-subscribe kayon. Ag-comment kayo, paano niya pwede kaya iyon, no nagustuhan niyo mo lang, nag-video na apong niyo, tatanga bigawin nuhaan. Tamo na mo't anog, tultuloy pa na apong niyo nuhaan. Sige garo dan niya. Maturog kayo rabiin. Sige garo dan.